E kōkiri ana te kaiarahi i te rōpū reipa i te whakatau kia kaha ake ngā tikanga whakamātautau i te hunga o tā wāhi e hoko ana i ngā whenua o Aotearoa nei. Kua huki tia mai e David Shearer he pire e mea ana ki te kore te hunga hoko nei e whakaū i etahi pāinga ka puta i tā rātou hoko ki Aotearoa, ka hāmene tia rātou. Engari hei tā ngā kaitoranga pū Māori e ngori tonu ana te pire nei. He wikitoria nui mā ngā iwi kia aukatihia te hoko atu i ngā whenua o Crowfar. Ināia nei kei te aro te tūmoaki o reipa ki tōna ake wikitoria. Our legislation here is actually making sure that that court decision is codified and put into legislation. Koinei te karawhiu tuatahi a David Shearer ki te kaupapa hoko whenua a Ngāhinara. He take e kaha tautohe tohengia ki rōwhare i ngā rātata. Kei te hiahia a reipa kia kite a kanohi i ngā hua kāputa i te hoko atu o ngā whenua ki tā wāhi. Hei tāna hoki me whai wāhi ngā kaipāmu āiwi ki te hoko i te tuatahi. These are the sort of farmers that we need to get in and give first right to buy these farms rather than going overseas. Engari, mā te pōtike e tohu mēnā ka whakatakotohia te pire hou āreipa ki mua i te aroaro o te whare pāremata. I nā ka whai wīra i kona, kua ki ke mai a Aotearoa tuatahi, te rōpū kākāriki, a mana me te Pāti Māori, ka tautokungia e rātau. The great thing about tangata whenua buying land is that you know it will stay in New Zealand. I mean, there's a much greater degree of guarantee around that than perhaps anything else. Hei tā Peter Sharples, kei runga te kōrero, kei raro te rahurahu. E kua patua rātau i te kōwhirika pōti ko pahura kene. Kei te whai rātau i ngā pōti o te Māori. Kia whakarahia i tā rātau nama. O reira kua tukuna ke te kaupapa tuatahi a te tūmoaki hou, engari he wā nōpea kia noho tahi ia me ona hoa kaitoranga pū katoa. Jasmine Pearson, Te Karere.